Ikundi cia nyanake iria cirehokeka gukorwo cirarihitwo hwaĩ cirokire kuhinga barabara ya kuma Olkalau guthie Girigiri makiregana na itanya ria gwaka thukuru mweru wa secondary wa Salient. Wendi wao ari University ya Nyandarua itigirwo mugunda wothe uria wakitwo thukuru wa Salient ihinda riri. Tukauga Salient no nginya yehere na University ya Nyandarua University ikorwo thini wa captain thini wa headquarter ya Nyandarua County. Na niko tunyitete muthenya wa umuthi tukauga no nginya ikorwo ikuo kuringana na uria twatukire ithuothe thini wa constituency ciothe cia Nyandarua. Thutha wa njikaikanio County Commissioner wa Nyandarua Abdirazak Jardesa ni athanire nyanake icio cihamurithio na akinyiriria ati no nginya waki wa thukuru ucio uthie na mbere kuona ni tabarira ya thirikari nene. Surprising ni ya kwamba kuna vijana hapa na wananisikiliza kwa sababu kutoka saa hii sasa hatutabembelezana na hawa. Hii ni official function ya Ministry of Education. Na hawa ndio wakuu wa hii shule. Na hawa ndio wenye hii shule. University ni ya Ministry of Education. Na imekubaliwa hapa. Hakuna mtu amekataa university. So hiyo misconception, falsehood ambayo imekuwa fed kwa vijana ambao wametolewa sehemu mbalimbali. I think watu wa Salient ni watu wa heshima. Aciari aria mari na ciana thukuru-ini wa Salient maugite ati kihoto konina thukuru ucio kaimana kuona wanjiriirio tene na guthamia arutwo kahinda-ini gaka ni guthoga githomo kiao. Na oho abunge itu maikara thi magiciria tukiona ti wega tunine Salient Secondary School tukiona mathie thirikari-ini magithi makirombe mbeca ingi cia gwaka Salient Secondary School aria mwena uyu twahagairwo mwena uyu twake Salient Secondary School koguo andu a Nyandarua ithio tuciareirwo mahatha tuciareirwo Salient Secondary School turakirwo muthenya wa umuthi na niturakirwo university itu tore kwanjiria handu haria. Abunge Njuguna Kiaraho wa Olkalau kwenya thuku wake na Ngofu George Gachagua wa Ndaragwa na Faith Gitau ni makomithitie giko gia kwenda guthararia igongona ria umuthi na oho makanyita mbaru gwakwo gwa thukuru mweru wa Salient. Kae kwe mundu thuretwo ukainuka na university, kae kwe mundu thuretwo ukainuka na shukuru ino. This is for posterity. Now we are going to defend this school and the university with our blood. Raigwiri andu makiuga ate thukuru ino yehere. Ithe no ndena ciana cia goko. Tuguthondeka university na tuthondeke secondary. Aciari aria mena ciana goko cukuru uyu twoka tukumumiriria kumwira ciana cianyu ni iguthie na mbere guthomera. Imechorwa vizuri, iko na all facilities. Na wengine mnaona wakichochea wamesomesha watoto wao tayari wanafanya kazi. Hawana hoja na nyinyi. They don't recognize ati walikuwa nasema hawa watoto wako hapa form 2 form 3 ati watupwe nje. Murugamiriri wa githomo gitaro-ini gia gatagate Sabina Aroni augite ministry ya githomo ni iranyita mbaru tabarira iyo na njira ciothe. Commitment from the Ministry of Education to support the process of construction of the school whose groundbreaking ceremony has taken place today. Ngia uregani uria ugutungitio igongona ria umuthi ni ricokire riathie na mbere na hamwe atongoria aria magwikinyitie igongona-ini riri maiguithaniria ati no nginya thukuru mweru wa Salient ukorwo ugiakwo. Ngiribotera Inooro TV kuma Olkalau kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon.